Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, nama saya Dr. Azli. Jadi hari ini saya akan buat satu briefing untuk kita punya ADP. Okey guys, so sebenarnya kita dah start lambat ni, tapi kita akan follow kita punya plan, tapi kita buat orang kata simplified version lah. Okay, so this is your project guys. So ADP, it is about the EV racing car subsystem and duration biasanya 14 weeks lah. Tapi kita cuba buat simplified version sebab kita dah lambat. Okay. So maksimum 5 orang lah per group, 5 orang. Okay. So kita sebenarnya kita ada plan tau. Kita ada plan supaya satu masa nanti korang akan dapat masuk lah macam formula SAE ni. Formula NXVGV Challenge ni. Okay, yang ni lebih kurang macam korang akan design kereta racing tapi electric punya lah, EV punya racing car. Okay. So actually this thing already complete quite some time ago, tapi bila kita tengah buat coordination, so ada sedikit orang kata ni lah, ada hiccup sikit perubahan. Jadi ni harap the final version lah for you guys. Okay, harap the final version. Okay. Okay. So okay, kita cuba susun supaya projek ni dia inline dengan projek korang lagi satu, Vehicle Dynamics, Dr. Sharp. So in this project, kita boleh tengok, okay, actually the same thing korang akan cover, kereta tu juga, okay. And then, okay, we can see that in Dr. Sharp class, you already have your own group. Ni, section 1, ada Zell, ada Cornelius and all these guys. So these are almost the same students lah in the ADP punya subject. So we think better we follow what Dr. Sharp already said to you guys, meaning you follow the group from daripada subjek ni. Dan for ADP, siapa tak ada group boleh buat group sendiri dan pilih satu subsystem. Okay. So untuk subjek ni, okay, kita dah follow. Okay, so sekarang first korang kena buat 5 orang lah, guys. You need to have a group of 5 maximum. And then you will design an EV racing subsystem from scratch, okay. Meaning that you're gonna use SolidWorks, you sketching, swinging element, all those things. Okay, so dia macam fundamental, engine design, process, and then ada requirement gathering, what you learn in class, conceptualization, detail design, modeling di SolidWorks, analysis pun SolidWorks, new element dan simulation pun SolidWorks. Okay. Tapi satu group akan ambil satu subsystem sahaja, bukannya banyak sangat lah. Okay. So subsystem yang kita buat, kita follow subjek vehicle dynamics lah. So ada road loads and ride dynamics. Okay, ada subsystem kedua, steering suspension. Subsystem ketiga, braking. Yang keempat, pasal corner. So this one, korang kena follow yang kelas Dr. Sharp punya kelas guys. Ni. Okay, follow this one. And we hope that you can follow the group that already set in Dr. Sharp punya kelas. Ni kan. Saya tak pasti setiap G1, G2, G3, G4 ni dia dah bagi subsystem belum. But you need to follow this group. It's gonna be easier for you. Kita work smarter. Okay, work smarter. Okay. So, tengok group masing-masing, ikut kelas Dr. Sharp dan follow mana subsystem yang telah ditetapkan. Okay. So untuk starting, okay, first you need to do the selection, okay, yang ni follow the vehicle dynamics punya subject, and then you gonna need to require some research lah, okay, information, okay. Oh ni silap, ni bukan ada 4, okay. So and then kita harap secepat mungkin, okay, korang akhirnya korang akan buat ikut group dan akan buat sikit report lah, report apa subsystem yang telah dipilih. Okay. You're gonna do some initial understanding and requirement related to EV racing car. So just compile everything. You can use AI if you want from the internet. Okay, buat satu report pendek. Okay, simpan dulu. Okay, simpan dulu. And then we need you to, after you finish that one, you need to proceed with this one guys. Detail requirement, definition. Calculation kena ada guys. Dia macam mechanic mesin, something like that. Ada gear semua tu kan. Dan konsep lah. So, korang kena refine. So, at least dah ada sikit sketch ke drawing. Okay. Ataupun sketch yang biasa-biasa. Dan korang dah mula ada performing fundamental calculation lah. Dia macam biasalah, ada pasal yang gear lah, suspension punya ni. Apa yang kita belajar, okay, simple punya calculation.
Kalau tak pasti, tanya AI. So, what are the calculation related to my subsystem? Ada simple one, ambil yang basic, at least ada lah. Bukan kata terus. Pilih dah tu design. Tak nak, kita nak ada sedikit lah korang buat calculation. Okay, ada yang ni lah, follow formula-formula yang kau belajar kan, mekanik mesin tu larut keluarkan. Okay. Lepas tu dah calculation, kena ada lah brainstorm sikit. Okay, develop, ada initial design, konsep. Dekat sini korang dah tahu apa komponen yang kena ada. At least kau kena ada sketch. Okay, in this stage, no need to do SolidWorks yet. Okay, kau kena ada gambar dulu ke, sketch. Ada calculation, biasanya dia guna sketch kan. Okay, gambar rajah beban kesukaan tikau lah. Okay, so kena ada sketch, ada diagram. Okay, so this one memang really scratch lah from basic. So at the end of dan dalam juga end of week 3, kita harap korang buat satu HOQ, House of Quality. Yang tu kan, yang QFD tu kan, kena ada lah at least. Okay, kena ada. Dan kita nak proceed time tu, progress untuk presentation 1. Okay, untuk subjek ni dia ada 3 guys, progress presentation. So setiap progress tu ada markah lah. Rasa macam 10 yang tu lah. So total 30 lah. Okay, so bila dah ada analisis dah buat, okay, korang dah ada sketch, korang dah kira, so korang kena proceed dengan ni guys. Concept selection dengan detail calculation. Yang dia sampai level detail sikit lah. So dah buat pilihan, dah buat scoring method kan. Jadi kena evaluate initial design, okay. Based on feasibility, ada performance potential, complexity, manufacturability. Yang ni kat SolidWorks dah ada, tapi itulah korang buat, orang kata sedikit analisis, theoretical part boleh, okay. Okay, so dia kata apa? Decision matrix. Ni kena gunalah. Belajar time tu kan, okay. Dan kau kena pilih, select one or two promising concept. Kena pilih lah. So kau kena ada justification lah. Kenapa kau pilih? Apa sebab-sebab dia? So biasanya justification berdasarkan inilah, feasibility, performance potential, complexity, manufacturability. Okay. And in this stage, we hope that korang boleh ada detail calculation lah. Apa yang kena ada. So Dr. Sharp punya kursus pun ada calculation tak saya check balik kan. Dia ada sedikit guys, this one. Actually you can do tahu kalau lain tau. Yang saya punya assumption. Ini guys. Dr. Sharp punya nampak tak? Okey, kalau yang apa? Yang ni kan dynamics, dia ada quarter analysis, dia ada mass damper equation. Yang ni analisis ni, nampak? Natural punya ratio, relation. This one is considered as the analysis lah. Orang kata mula-mula punya scratch punya calculation. So yang ni pun dah cukup. Kita terima je lah. Okey, terima je lah. Tak nak sampai level detail. Tapi kita harap kau dapat buat yang sama, ikut follow yang ni lah. At least kau kata buat satu dapat cover 2 atau 3 topik lah. Okey, 3 topik. Okey. So proceed with that. Follow je yang ni. So dan bila dah siap calculation, kau dah dapat detail calculation, dah ada scoring method semua, boleh kau proceed kepada yang ni. Ni, detail sketching. Okey. Yang ni dia kena sketch atas kertas tau. Sketch atas kertas. Okay, something simple sketch. Lepas tu kau kena buat dimension. At least dimension. Ni sketch pakai pencil atau pen. Guys. Pencil lah. Sketch dulu sebelum lukis. Tu kau kata the best practice lah. So sketch, size berapa banyak. So every component yang ada, okay, semua kena sketch. Kena sketch dah berapa dia punya size. Okay, berdasarkan calculation. Okay, dah siap yang tu. Kedapatan, kau kena develop 2D sketch, or the chosen subsystem. Okay. And then barulah buat dia punya 3D model kat SolidWorks macam ni. Actually for this course, kita bagi tau korang reverse engineering tau. Kau boleh download daripada internet kan, apa-apa yang drawings dia ada. So banyak kan, dekat GradCAD ke OnShape, and then you can start from there. Okay, boleh reverse engineering, at least kita nak kau faham lah sesuatu, bukannya ambil sebarang lah. Kalau ambil yang dah siap, kau kena tengok balik. So size tu kau kena masuk calculation balik. Kena susun lah. Okay, susun. Terpulang lah ikut masing-masing punya. Okay. So nampak, bila habis kat week 6, kita harap kena ada 3D CAD model lah. Okay. So bila dah ada CAD model, kita tengok seterusnya kena ada refinement lah. Refinement ni macam ada fillet, ada dia punya chamfer, ada lubang tu, hole dan sebagainya. Orang kata dah macam parts yang untuk ready to be machine. Okay. Okay, refine 3D CAD model, ada detail, features, dah ada dia punya material, okay, dan sebagainya. Okay, dia punya gear tu size berapa, detail, okay.
Lepas tu dah siap, boleh buat assembly. Proceed pada assembly. Okay. Untuk subsystem korang. Okay, consider potential assembly changes. Mesti ada lah challenges. Okay. So at the end of week 7, we hope that you're going to have the initial indicate assembly model lah of your system. Something like that. Something like that. Like that, okay. And then, we're going to proceed with the, after the assembly, dah settle assembly, proper fit, and then potential interference, korang dah settle. So then we go with the analysis of the CAD model. Yang ni kat SolidWorks lah. So you're gonna do the finite element, guys. Okay, material, ada basic constraint, letak loads. Okay. Lepas tu kena tengok lah load tu jenis apa, motion ke, structural ke, okay, thermal ke. Yang ni macam kita buat detail lah. Okay. So bolehlah buat untuk analisis. Kalau tak rasa kalau guna ANSYS dipersilakan, tapi saya rasa SolidWorks pun dah madai lah untuk kata dengan keadaan macam ni kan. Okay, kalau ada ANSYS boleh, tapi kalau SolidWorks pun saya rasa okey lah. Tapi memang kalau boleh ANSYS lah, sebab korang ada belajar kan ANSYS. Kalau ada boleh teruskan lah. Okay, so korang at least ada end of week 9 ada CAD assembly ready for analysis. Okay, ada document guys untuk analisis. Yang ni dah kita akan proceed kepada progress presentation 3. Kita akan bagi markah lah. So, kau kena tunjuk apa yang kau dah buat. Okay. And then, after that, simulation. Okay. So, dah buat analisis, dah buat semua kan, finite element. So, kita nak tengok simulation lah. Kau punya finite element yang remuknya, bengkoknya kan, patah kalau ada. Okay, nak tengok. Dan, at the end of simulation, it is common, dia mesti ada simulation result lah. Okay, so kau kena tahu lah kau punya parts tu cukup tebal ke, kuat ke tidak kan. Okay, jadi kena ada result dan kita nak tengok lah ada image, video ataupun data plot. Ini kat SolidWorks memang ada lah kalau kita buat finite element. Yang tu common. Okay. And then almost at the end of the project, okay, sampai dah hampir siap lah tu. Okay, kena ada refinement, optimization. So biasanya bila kita buat finite element, kalau ada parts yang fail ataupun tak berapa cantik dia punya result, kita akan buat optimization. Meaning that korang akan tambah tebal ke, korang buat dia hollow tapi letak rib ke, buat collar ke, okay, apa-apa something like that. So lepas tu dalam tu lah nampak refine punya setup, further simulation. Kalau ada yang lain-lain lah. So korang kena document the entire design process. Okay. Research dulu, concept generation, calculation, CAD development, assembly, analysis, result. Jangan lupa masuk BOM. Dia punya bill of material yang tu. Okay. Yang tu. So basically macam tu lah. So week 14 kita akan terus ke final presentation dengan project demo. Meaning korang kena present dan demo lah korang punya depan kita orang. Simulation. Kena ada report lah. Okay. So untuk benda-benda ni, okay, untuk semua benda ni kita akan okey, tengok jap lah. Okey. So memang kena bekerjasama lah guys. Okey, kena kerjasama, work together. Okey. And then SolidWorks memadai. Tapi kalau ada ANSYS, okey, macam nak bagi markah ekstra je kalau ada ANSYS, okey. And then finite element kena buat lah. Okey, yang kau buat tu finite element kena buat CFD kalau ada kena buat. Okey. So yang itulah documentation ni penting. Documentation kena ada lah. Teamwork kita akan nilai jugalah, kita akan bagi juga nanti. Okey. Jadi macam saya kata, bila dah buat kita akan bagi rubrik lah untuk korang mudah nak score lah. So bila untuk start progress, kita akan ada 3 progress. 3 progress punya presentation lah. Okey. 3 progress. Jadi setiap progress presentation ni dia punya rubrik dia lah. Ni rubrik dia. Rubrik for progress. Okay. All 3 session. So ni kita akan nilai lah. Boleh tengok lah. Boleh follow. Make sure orang kata cantik lah. Presentation. Okay. Lepas tu. Okay, dah siap. Bila ujung-ujung. Ni adalah rubrik untuk final punya presentation. Kadang nak present lah sekali tu kan. Yang ni. Rubrik dia. Kau kena kalau boleh cover lah. Target yang ni lah. Okay. Every rubrik target yang ujung ni. Meaning this one is the best. Yang kau boleh ada lah. Not that one. Sorry. Silap target yang ni guys. Yang ni. The first one. The best. Okay. So, selain pada tu, kita nak tengok demo korang. Just present lah. Ada markah. Demo pun ada markah. So, demo pun kita akan bagi rubrik. Jadi, korang boleh follow lah.
Okay, boleh follow. And then lastly, rubrik untuk final report. Kau kena compile report. Nah, ada rubrik dia lah. Okay. Report untuk korang punya. Jadi basically tu je untuk yang khusus ni. Saya akan set up dekat Otter tau. Ikut group Dr. Sharp ni. Okay. Dan kita akan guna ni guys. Kalau base punya drawing sama. Okay. Sama macam Dr. Sharp punya. Base punya drawing. The same chassis. So what you gonna do is, okay, korang download ke, korang lukis ke. Kalau geng-geng yang dynamic kena buat lah. Kena ambil size yang ni lah. Size, suspension. Okay, kalau geng-geng steering, steering kena ada lah. Steering kau download lah. Buat lah dia punya steering rack tu kan. So semua tu kan. Ada. Kalau game braking kena buat lah. Yang brake kena buat lah apa. Braking punya tu, dia punya ni, brake dia depan belakang macam mana kan. So tu yang kena buat dan sistem kena complete. Dimension ikut yang chassis yang telah diberi oleh Dr. Sharp. Macam tu. Okay. Jadi kalau ada apa-apa boleh tanya je. Saya nak buat kelas tak boleh. Sebab kau masa lain. Jadi saya akan buat dekat Otter dan bagi video lah. Okay, orang kata weekly punya guide. Something like that. Okay guys, thank you very much. Bye-bye.